voin hi July ni sompali sang ni som ni pathum zirtop ni ania in zawa in chi baile vek ule Manipur governor thusoi Manipur governor anusuya uike chuan nimin khan Imphal chaklama relief ke mawatlo khan thlan hi kalta chunga tharum thonan ram chunga ya thleng chu adu lo takzet thu asoya he thil ron ti tu te hi pon lam sipaite Myanmar telin anin rol thu asoi telbok ani Governor Secretariat pon voin vek hian Manipur Governor thu soi chu ngai tu thamani thu le thu pui fun takani thu soi chianga mi thiam ten an chu dan chuwa ramdang Myanmar thina khein an thina ti urzol jok theidona chu wang chuan Manipur buainaah vodai zong nilowin ati zol kai tu a changjok hlau theani an ti tuna chanchin thardang ilongai thlang July ni sompali zirtop ni ani a Manipur buainaah chu engtika nge re don soi thei ani lo chung ko pa berin anfati insual thil tum lovin voi khatma aka ala ang lo chutianga amalakna soitur om lo lai mek chuan kanpu modi chu friends a athlok thale tavut vut mai Prime Minister Narendra Modi an Friends Bastille Day Parade Chief Guest atang tura somna chu ti hlo thling turin Paris athenga India Navy tan Rafale M fighter leina turle Scorpion class submarine pathum dang siamna tur dil le fighter jet engine siam dan tur agenda paipon chungin friends hi apan ani Prime Minister Narendra Modi an friends atlo hi rampani te sipailama thoho na thajok nei na tura malak na anga ngai ani a India chuan India tuipuilam chakna thar nei nan le ha ka zo na na manru tangkai tur Rafale M fighter jet thar somni paruk leitumin ain buat sai me kani Paris sa Mr Modi a hun mandan tur schedule a hian French president le French sarkar le sumdo na lama milang sar dang tinen anin biak na tur tela azin chan beroro Bastille Day military parade khwalza oma atang tur chuani ole kan thutan na khan han puan chunzom le taila hetiang khopian Indiaram state pakhat Manipur an buai dan hi anamai lo hle ti shitu te kan ni biakin le quarters zathum chuang halani a khotam ta khale swasam ani boka an torna zoza hi soisen ani lo heti la hian kan chung ko puipa ten agenda dang an nei wange zona thlak te torna chu thosi se tluka po an ngai loem ni enghel nei lo ang main thoman chwa du lawa an sarkar na nilo se chuan BJP sarkar hian Manipur state hi president's rule anda dei torin om India sarkar lai puin malak na nei ve bok ma se om je nei thamani lawa sarkar lai pui ai chuan Supreme Court in ma an lana sajok emoti turani chutiang khoparam chung state pakhat India mi ngei ten nunna tam tak chana anhun puma thantui far chunga anlo swal chwa anin le lo le biakin din te chu nuam ti takin an hal saka mi puipoi soilo singa don laiten chom dol na run an bela state chen om Mizorama singtel an lut to bok chutiang khopa tor na le inchem harna athlen lai chuan an ngai sak tu tur le borak ti dai tur zonga mala tu tur ten ma an lak thadu si lo wangin India rampon atang hial po in India malak na andu khop lo zia an soi sup sup maya India rama US palai chuan Manipur buainaah chingfel turin India chu US chuan pui ain huam thu asoya masi India chuan an uk sak du lo chuta EU lam chuan borak anon siam vele a hetiang khopian in buaya poi soilo nu naw tam takin an chena chwa sanin thile hliam tam tak anom to a ngatinge chin felalani lo ti in Manipur buainaah chungchang EU chuan soiho an du a mase India chuan an hnol le mak India chuan July ni som pani khan European Parliament in Manipura tharum thona thleng chungchanga manmo taka soiho na EU chuan Parliament a urgent debate nei atum chu India chuan rem atilawa anol sak India chuan hei angai to a India ram chunga thil thleng ani a India ram chung ve ka thleng totally internal ani thuasoya EU debate nimin tlailama nei tur hian tharum thona thleng hi soisele demna soiho an tumani kumin mei ni thuma tharum thona achwa nuwa mi za somli pani an thito a mi singa sangli chuangin an chenna an chwa santo internal issue Delhi journalist tana briefing nei na
Indian Foreign Secretary Vinay Quatra chuan European Parliament ta inhnial na chok chhuak thei thil India ram thil soiho an tum chu tha ti lo thu an soi European Union chuan BJP an soi sel Moson chen khata chuan ro rel lai Bharatiya Janata Party member te chu ram chung namle namin kara huat na thu chak chhuak le hem tha ka an ngaya Manipura BJP kai shwai sarkar chu divisive ethno-nationalist policy kalpui ni in EU chuan an ngai European Parliamentarian motion chen khatin an men son zinga Manipur buaina chhuak zinga hian Christian sakho beinan dem thu an soi mishing dikna chanvo EU chuan state chunga internet ti top chu tinung le turin state sarkar an ngen boka European Union EU shwai tu te su India ne na human rights chungchanga inbiak na a Manipur chungchanga itwa turin an ngen bok heti la hian Manipur district shangshanga nakas checkpoint za somni pathum da ani a zona thlak te chen na tlang district a le phailam district a te da ani a state chung district shangshanga dan bo chhiat na kai noya police ten mi zanga somthum panga anman to bok he hi nimin July ni som pathuma Manipur police update tharbera tanga lak ani heile lamka a zona thlak mi puite an che chuak ve ta e Manipur tharum thona Churachandpur district a inrel bolna shan sarkar din Putin mipuin chet an laveta protest an nei Manipur state a buaina chuak me kara July ni som pathum khan Churachandpur district a zona thlakte mipuiten pun khom an nei Kuki zo community changa norhwai hottu te hian tuibuang area a protest an tana meite laka kal shangin administration shan siam an phutani heti la hian July ni som pani khan kanshia to angin aizola zoro huai hotin Manipur namin kara buaina chuak mek chungchanga Manipur zo na thlak thawang ho pun khom an nei ve bok he protest huai hothi zoro reunification organization buat sai ani a norhwai hotu te hian Manipur CM N Biren Singale Prime Minister Modi ate poster an hala zona thlak nam pasal tha David Chiak thattua ngai poster an hal bok rally a hian puar sang koya zoro president chuan Manipura zona thlak te beina chungchanga Prime Minister Modi a ngoi renga omchu adem thu soin chung ko lu berin fate thu buai arem turani lain tun thlengin ola chwa du lo chu andem hle ti in asoye meite lipun ho tu laka thu buai zia lu anita Manipur police te chuan meite lipun ho tu Pramod Singha laka criminal case anziak lut tange nge he thu buai hi July ni riat khan Kuki student organization KSO Sadar Hills Kangpokpi in complaint an thelu nuwa Kangpokpi police station a zialuni ti sarkar thu chwa chuan asoye Manipur police te chuan meite lipun ho tu Pramod Singha laka hian dananga action anla Pol shang inkara in melmang na tidar tu ani na le criminal conspiracy tiamin thu buai siam sak ani he thu buai hi July ni riat khan Kuki student organization KSO Sadar Hills Kangpokpi in complaint an thelu nuwa Kangpokpi police station a zialuni ti sarkar thu chwa chuan an soye KSO chuan meite lipun ho tu le poldang arambai tengol te chu Manipura tharum thona thlen tua an pu meite le zona thlakte community te inkara namle namin kara buaina ommekhi mei ni thuma tribal solidarity march nei ani nuwa ronin chan ani a mi za somli chuangin nunna an chan to ba ka mi singa sangli chuangin an munma an tlan chwa san to bok Kuki student organization chuan Juni som pathum khan complain an theluta July ni riat khan officialin FIR hi zialu ani a tuna hian Manipur police te chuan he thili an chui meka Pramod Singha pu na hi finfia nan lakhom mekani heti la hian July ni kwa khan USA inquire Association of Métis in the Americas AMA chuan San Francisco California ni khatchung remna kongzo an buat sai ve bok kumsomni pali zet afapabo azon nuwa amuta July ni som pali kumsang ni somni pathum the Zozam Times Chinese pa kumsomni pali zet afapabo zonga motorbike kilometers noi nga chuanga jinkwal nuwa amuleta gaw gang tanga fapa hi kumni mile kani lain mishinga sumdong ten Sandong province anche na in kota atlalai an ruk saka
Afapa bo chanchin hi kumsang ni som panga a movie siam Hong Kong superstar Andy Lua channa po khan ti lan ani nge China hian no pangruk bo hi alwar hle a kumtin sangte ruk bo an ne thin Ministry of Public Security na tarlan dan chuan police te na fapane hian DNA manga endikin an theya arubo tu niarin hlet mi pani po chui zuin manan ni to ni in Global Times chanchin bu chuan tarlang miman pani te hian an ruk lai hian no panghi shalatan anti ni in China News chuan atar lang bok gowa fapa hi ama chawa anin kota alo oman mu chuan miman zinga pakhat jok tangi anti chuan pomin bus station a ama lo ngak tu a tho pui huwa ne na apan puita a an pani hian khopuin kalpona bus mangin an thenoma henan province a an kalpuya an thalta ani tol chung chanchin bu te chuan gawa hi an shalna province a hian alo la cheng reng ni in an tar lang tuna chuan mu anita a tuna tang chuan hlim hun anita ti in gaw hian thuthar la khom tu te hna asoye kumsang kha zakwa somkwa pasaria afapan ruk saknuwa gaw hi anrama province somni zet jin kwalin a motorbike mangin adap zui charani azin kwalna hian che chwalna po tokin aru te po ti tlyaka kongla ka swam po atoka motorbike po somlai akhal cheman akalna pianga afa pathala khi atara suma hel unan le hnuaya aryaka mi tran puina po adil kwalna sale thin bok afapa azonna abeina sathlela hian China mi bote chung pol missing person organization a po member langsar takani a anfate anruk sak nopa pasari lai chu anfate amu sak manani gawa fapa mu ani thule aumna puan ani chia hian Chinese social media chuan ama thlopna thu adarna salhe bok siaha nupakhat anrubo siaha police te chuan ni zan ni som pathum thasari kumsang ni somni pathum khan wamo siaha vaipi ne na tangin khaizin kumsom thum pani wife of khaisa chu anina tanga rukbo kidnap ani thu telephone mangin andong wamo in police station danin khaizin hi anina tanga klaidar nga le achan vevela rukbo wani a siaha police te chuan khaizini te in hi pan ngalin thil omdan an chui fya ngal police te nan chui chia na tangin khaizin hi mi pakhat an chiat ngai lo nen sum chungchang soin anuwa anin zui chhuaka anom na chin chiat zui ani talo khaizin hian apasalanu upato takchu inatang hian a chwa sana apasal chu aum lo lai ani siaha police te chuan inruk bona thubwai andon hi an district chunga police station le outpost zonga an chia tir ngala he thil thleng chungchang hi tomngai polte point an ngei vena ramri dep khwa zongjong te po sha tir ni in ramri te uluk taka ve na ni heti lai hian he thu zia lai thleng hian he thil thleng chungchang a hian siaha police te chuan FIR an la dong lo